ini jeng emergency meeting joto media person by media house ni representative by asal lainnya ini nong lain mana bisa delay mui tangka kita meeting kau mana hanya bangun pun lawa nak bersana ini sini pandau hai chok hai kya manda kat sini IC ni EM orang mana sudah health department sini PO orang mana Upendra Devarma Tapi joto media house ni hai chok hai jag representative prono kha kaham te hamjak maya par sing media sini issue sing kudung ma rongoi ni sini media house roni te media kurang roni ngui sing tije di si hap ngo khai mani loge ni demand chole mani je tije di so kacha media advertisement policy senapti kare so onek chesta khaika all media policy no so khaine ni bagoi aipana bibino karane so khaima dia last isi meeting April mase May mase wo so isi meeting wo di sunna kar je 12 month ni bagoi apato media indigenous media promotion the advertisement policy bunai jeng senamna ini adopt kaya just baru mas ni bangai to khai enforce ni bagai asing quarterly joto media house the media representative ni claim and objection jeng enroll khaine oi diden joto media house ni representative no kobo submission khaine ni bagai Karang orang jaga wo kuno mana lab tongai mana kaljagai mana kan bang nironi suggestion tong kan ke specify mention kali submission kali ni bagai aku dah wo request kai so onek testa kai kya happen dari kai mana ni bagai tu nak sana community edisi the media indigenous media promotion and advertisement policy kai management region ka sini di pasar media rumah seng promotion kaya, deh corona advertisement dona ni bagai, jota sambal seng cesta kaya itu tuno easily bahaya guideline ini sih corona accreditation ini jota facility bahaya roima bani bangun seng cesta kaya, orang jaga seng quarterly jota media house ni representative baik sing asal ni bagai provision narakha sing asal lainnya ini. Jadi sini orang jaga eligibility criteria rumput tamu orang jaga sebab orang jaga eligible enggak. Ini orang di sini kaham ke sing suka pas ke jekuno media house sini at least ni editor si editor mahai logo sini di perasa ni maximum kebangku matongai percentage kebangku mana editor rogo tongkan ke orang jaga eligible nai chen orang guideline ni sini rono thum copy ronai orang rok sai mana then language sengka sini di perasa language ini language no highlight kainai mangnai nge orang jaga tu tamu edisi am sayo boroni regional office panu pangani nangai Dara aku tulah tangguh media calon pengkar, obrol pun calon pun. Itu baru ni regional office pun orang jaga turisnya, baru orang jaga engkai jalurnya kan. Jadi tu sini am saya di sam saya baru report collection kena highlight kena hai tangguh man. Apa ni at least regional office, head office siapa ni tu regional office pun tangga ni nangai market sen, mau provisional narak. Okay, orang jaga tiba sini advertisement ni, yaitu orang jaga indigenous media promotion and advertisement policy. Orang electronic media, print media, dua tu cover naik, tapi special advertisement kamu jika seng particularly jika seng dona ni nanggo orang jaga jekpan maru, poni bangai alada. Yaitu umur indigenous ni bagai si kaime ni ba orang general orang ni bangai je tak state provision tanggo guideline tanggo omo hai kobobu milia kanai
advertisement ক্ষেত্রে যেমন টেন্ডার নোটিশ খাইনাই জব नि নোটিফিকেশন রনাই নিনি তামো সেনাই অরনিও এই আলাদা নিনি এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট রনাই কিছু ন্যাশনাল মিডিয়া অফ রনানি নাঙ্গো নিনি রিজনাল মিডিয়া অফ রনি নাঙ্গো লোকাল মিডিয়া অফ রনি নাঙ্গো বে পহাইরনি বাংকে স্পেশাল जों प्रभिजन नारक ओंखे मेनतो जों अरनि बिथिङाव जे प्रभिजन सुजा कम्पानि रनि बिथिङाव যদি কোনো কারণে নিরনি খানিনি অভাব নারগো কোনো কারণে অর মিস্টেক সংখাকে নিরক সাবি সংখাইবানাই যে অমন মানে প্রভিজন দুদি বা এক্সপ্রেশন খাইদি অমাহাইকে নিরনি সাজেশন সাবি সংখাইবানাই নে जों तामो सेनाय अर जागाव जोंनि इंडिजिनास media जों प्रमोशन खायनायनि बागै बमहाय नेक्स्ट स्टेप नानाय जोंबो आपडेट खायबाय थानाय दानिके जों अर जागा media पलिसि नावनि माने विभिन्न सेक्टरनि विभिन्न एंगल न दैवेनो जों मावा सरकार जेहेतु जेनेरेल नगर गोबां माइ इशु खायमानो हानिबा जों अमन टेम्परारि हिसाबै जों एक बसरनि परे पार्मानेंट खायनाय ओंखे ओ पार्मानेंट खाया खसानि निरनि जोंनि माने फीडबैक काहाके जों मानानि ना अमन पर जागा सायांखा बा बमनो एक्सप्लेनेशन खायनाय बमनो इनक्लूजन खायथाय अमन जों नाचौ हानिबा जों ट्रायल हिसाबै एक बसरनि बाङै दाबो मसाखौ खाय अरनि बिथिङाव जों अनलाइनआव फ्रम न अनलाइनआव बरनाय नरन अफलाइन कपि बरनाय जे सोरबा एलिजिबल क्राइटेरिया दं बर within 3 months सबमिशन खायथांके जे तारनि फार्स्ट लटनो जों एनलिस्टमेंट खायमाना के जे दंनाय र अलरेडी एलिजिबल दंनाय र within 3 months submission खायथांके उलो खायमानो अमतो कंटिन्यूअस प्रोसेस अपन जे ताबक दंनाय र जतनो 3 मास नि बिसिङनो तेसा दके तो तेबो साबो अपन 3 मास नि बिसिङनो ओ फ्रम डाउनलोड खायबा अरनि कपि दंगो कोनो नावै निरो BOIC को सबमिशन खाय जों अर जागा पहिलाव बक्स सालायनानै जत मिडिया हाउस नि मेम्बर नावै इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया नि नावै जे मेम्बर इंक्लूड खायै अरनिव कमिटी ते सब कमिटी खानानि कब्र दंमानि अपन जों ताबनिव आबत कमिटी सब कमिटी नि अर जागा जों जेहेतु खायजलिया टेम्परारि बेसिस जोंना हाबा जे फाइनल खानाय आफ्रन केचिनि जत कमिटी दंनाय अरनिव नि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस नि मेम्बर दंनाय ते प्रिंट मीडिया नि हाउस नि मेम्बर दंनाय जेटा स्टेज दंमानि हाय के हेल्थ इंश्योरेंस नायनायनि बागै कमिटी सब कमिटी दंनाय तेबो सब कमिटी जेटा नांगौनि अमन जों सब कमिटीबो उलो खानाय हानि बागै निरनि सलिड माने फीडबैक नांगौ सजेशन नांगौ बनो नायै जों गोसोखाङो आगोयै थानाय के अर जों ताबो PPT नि बिसिंति अरनिव किसा नायमावो ते हार्ड कपि हाय जत डेलिवरी खायथाय